Gutinya Allah subhanahu wa ta'ala bisobanuye iki? Mu magambo make ni ugukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala gushakaho ukareka ibyo Allah subhanahu wa ta'ala kubuza. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, Mwenyezi Mungu arategeka ati mutinye Allah. Gutinya Allah subhanahu wa ta'ala ntago tumutinya nkuko dutinya imodoka, ntabwo tumutinya nkuko dutinya igisimba, ahubwo tumutinya dukora bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala shaka, tukareka bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala dashaka. Mwenyezi Mungu yarashimangiye aravuga ngo haqqa tuqatihi, ntagaru kumutinya bisanzwe, no kumutinya byanyabyo bitari mu buryarya, fi sirri wal alan, kumutinya hagaragara ukamutinya nahihishuri wenyine, no kumutinya igihe cyose, kumutinya ukamwumvira waba uri mu rugo rwawe n'umugore wawe n'abana bawe, ukamutinya uri mu nzira aho ugenda, ukamutinya uri mu kazi aho ukorera muri office, ugatinya Allah subhanahu wa ta'ala muri byose, ugakora ibyo ashaka ukareka ibyo adashaka. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. يقول جل جلاله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ishimeni kuzoni bisingizo byose nibya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we uduhaye ubuzima, umwuka duhumeka, inema ikomeye cyane izwi n'abawubuze, abahumekera muri bomboni. Dukwiye gushimira inema ikomeye cyane y'uyu mwuka bavandi b'Abayisilamu. Dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, tumwicuzeho ibyaha byacu byose, tumusabe yuko yatuyobora inzira igororotse, tumusabe yuko yaduha gushikama mu kumwumvira no gukora ibyo ashaka kuzageza ku munsi wa nyuma. Dusabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa mahoro n'imigisha Allah subhanahu wa ta'ala byamubaho, byamusakaraho we n'abasahaba be, abanyeshuri be, abasangira ngendo be, n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngabo beza. Ibadullah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inama ikomeye kuruta izindi ni ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aratubwira ati: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye. Ibn Mas'ud, uyu ni umusahaba w'intumwa y'Imana radiyallahu anhu, aratubwira ngo iyo havugwaga ya ayyuhalladhina amanu, iyo hahamagarwaga bemera Imana, habaga hagiye kuza itegeko. Allah araduhamagara mu zina ry'abemeye kugira ngo adutegeke iki? Ittaqullah, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Gutinya Allah subhanahu wa ta'ala bisobanuye iki? Mu magambo make ni ugukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala gushakaho ukareka ibyo Allah subhanahu wa ta'ala kubuza. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, Mwenyezi Mungu arategeka ati mutinye Allah. Gutinya Allah subhanahu wa ta'ala ntago tumutinya nkuko dutinya imodoka, ntabwo tumutinya nkuko dutinya igisimba, ahubwo tumutinya dukora bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala shaka, tukareka bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala dashaka. Mwenyezi Mungu yarashimangiye aravuga ngo haqqa tuqatihi, ntagaru kumutinya bisanzwe, no kumutinya byanyabyo bitari mu buryarya, fi sirri wal alan, kumutinya hagaragara ukamutinya nahihishuri wenyine, no kumutinya igihe cyose, kumutinya ukamwumvira waba uri mu rugo rwawe n'umugore wawe n'abana bawe, ukamutinya uri mu nzira aho ugenda, ukamutinya uri mu kazi aho ukorera muri office, ugatinya Allah subhanahu wa ta'ala muri byose, ugakora ibyo ashaka ukareka ibyo adashaka. Mwenyezi Mungu ati: wala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye ntimuzapfuretse ko muzamura abayisilamu. Muri hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati: ittaqillaha haythuma kunta, tinya Allah subhanahu wa ta'ala ahuri hose, ahuri hose. Iyi hadith yaje gusobanura iriya aya iri muri suratu Ali Imran: wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha,
na nyuma yo gukora ikibi wihutire gukora icyiza, kubera yuko cya cyiza gihanagura cya kibi wakoze. wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, unabanira abantu mu myifatire myiza, mu mico myiza, ubanira abantu neza. Iyi hadith ya Abu Dharr ikubiyemo ibintu bitatu biduhagije mu buzima bwacu tubamo bwose bavandimwe b'Islam. Ikintu cya mbere kirimo ittaqillaha haythu ma kunta, tinya Allah uri hose. Ubu ni ubuzima umwemera Imana abanamo n'Imana ye, kumvira Allah subhanahu wa ta'ala huri n'ibyo urimo byose. Iki ni cyo Allah gushakaho hagati ya Allah n'abagaragu. wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, na nyuma y'ikibi ukihutira gukora icyiza. Ibi ntabwo bisobanuye ngo wibe amafaranga uzutanga isadaka, la. Nanone wibuke yuko Mwenyezi Mungu ari mwiza kandi yakira mu byiza. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwiza, arasukutse, nta nubwo yemera uretse ibisukutse bisa neza. Ntabwo rero bakubwiye ngo ugende wibe amafaranga uzutange zaka uzutange sadaka, la. Gukurikiza igikorwa cyiza nyuma y'ikibi ntabwo ari ukugenda ukiba ugatanga isadaka, la. Ahubwo ni igihe ucitswe nk'umuntu ukagira icyaha ugwamo, ukihutira gukora istighfar, ukihutira gukora tauba, ukicuza. Ubwabo ibyo ni ibikorwa byiza abayisilamu. Ukihutira gusara ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi. Ukuri kuri hagati y'umuntu na nafsi ye, ibyaha biri hagati yawe na nafsi yawe. Icya gatatu iyi hadith irimo wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ubane n'abantu neza. Aha noneho n'ubuzima bw'umuntu no muri mujtama no muri societe abamo. Nyuma rero y'ibi ngibi bidukangurira gutinya Allah, khutba yacu uyu munsi ni hadithi imwe gusa turi buze kuganiraho, iboneka mu gitabo cya Muslim. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti idha tashahhada ahadukum, umwe muri mwe naramuka asaye agakora tahiyat ari gusari, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iyo niyo yitwa tashahhud cyangwa suyita tahiyat, byose biremewe. Iyo ni indamutsi ikomeye cyane, iyo ni inkingi ikomeye mu sala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iti umwe muri mwe nasari agakora tashahhud nk'iyo ngiyo tuvuze, falyasta'idh billahi min arba'a, ntakajya asoza isala ye adasabye Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamurinda ibintu bine. Tahiyat irarangiye, nyuma ya tahiyat usarire mtume nabyo birakenewe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Iyo niyo salatun ibrahimiyya, gusarira mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumusabira amahoro n'imigisha ku Mana. Nyuma y'ibi byombi rero tuvuze, tashahhud irarangiye, tahiyat, gusarira mtume birarangiye, uramenye ntugatore salam udasabye Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakurinda ibintu bine. Intumwa y'Imana nayo ubwayo mbere yo gutora salam yasabaga Allah subhanahu wa ta'ala ko yamurinda bino bintu bine. Allahumma inni a'udhu bika, ay Allah nkwikinzeho ngo undinde min adhab al-qabr, cyambere undinde ibihano by'imva. Fa aqidatu ahli sunnati wal jamaa, ahli sunnati wal jamaa dushimangira yuko mumva hari ibihano, mumva hari ibihano. Nikibishimangira ni hadith ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, marra biqabrayn, yanyuze kumva ebyiri, faqala innahuma la yu'adhaban, aravuga ati abari muri izi mva ebyiri bari guhanwa, wama yu'adhabani fi kabir. Ikintu bari guhanirwa ni ikintu kigora benshi kukirinda. Ikintu bari guhanirwa si icyaha mu byaha bya rutura mu Islam, nakana abantu bafata nka gato bakakagwa muri benshi cyane. Amma ahaduhuma, umwe muri bo ni cyari kuzira, fakana la yastatiru min al-bawl, wa fi riwaya fakana la yastanzihu min al-bawl. Umwe muri bo iyo yabaga ari kwihagarika ari kunyara, ntago yirindaga yuko inkari zimutarukira ku mubiri we. Uwo ni cyari kuzira. Ikingi cyabenshi bakigoma abayisilamu twicaye. Hari abayisilamu banyari bahagaze, ukanyara uhagaze, inkari zikagutarukiraho ku mubiri, zikumiraho ku mubiri, ntunazoze. Nabakina mama badamu akicara rimwe na rimwe mukoje ukamutarukiraho ku birenge, rimwe na rimwe akabyihora nahoza aho zatarukiye. Aba bari guhanwa bari kuzira kino kintu bafataga nk'ikintu cyoroshye cyane. Adamu tanazzuhi min al-bawl,
kutirinda yuko za nkari zikugarukaho ku mubiri. Abahanga mu bya siyanse bagaragaza yuko mu nkari twihagarika haba harimo aside ikomeye cyane mbi. Lidhalika mtume w'umuhanga sallallahu alayhi wasallam yatubujije kwitarukiriza uriya mwanda kubera ko dufite ingaruka ku buzima bwacu igihe wumiye ku mubiri. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl, wa mbere ari kuzira yuko yihagarikaga umukonjo ukamutarukiraho. Wa amma al-akhar, naho undi cyari kuzira fakana yamshi bin namima, yabunzaga amagambo akajya guteranya abantu. Kurahana amagambo yatwara hariya kugira ngo ateranye abantu, nta kandi kazi yakoraga. Naqlu al-kalami bayna an-nas li ajli al-ifsad, kura amagambo hariya kuri part A ukayatwara kuri part B kugira ngo uteranye abantu barwane. They fight, icyo ugamije no kugira ngo abantu barwane. Aba babiri mtume sallallahu alayhi wasallam anyuze kumva zabo yumvisha urusaku rukomeye cyane, bari gukubitwa bikomeye mu mva zabo basakuza. Mu yindi hadithi iri muri Sunan Ibn Majah ngo basakuzaga urusaku rwumvwaga na buri kiremwa cyose kiriho havuyemo umuntu gusa, kubera ko umuntu ntagashobora gutahammala kwihanganira ruwa rusaku rwumvisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ati ntukajye usoza gusara udasabye ko Imana ikurinde ibihano byo mumva. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam. Icyakabiri no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakurinda ibihano bya jahannam. Jahannam ni umuriro Allah subhanahu wa ta'ala yateganyije uzajyamo inkozi z'ibibi ku munsi w'imperuka. Inkozi z'ibibi zanze kwemera Allah ni inkozi z'ibibi min al-muwahhidin, mu bafite tawhid ariko bafite ibyaha bazahanirwa runaka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda ibihano by'imva n'ibihano by'umuriro wa jahannam. Ibyo ngibyo uko ari bibiri mtume yasabaga Allah ko yabimurinda mbere yo gutora salama. Icyagata wa min fitnatil mahya, undinde n'ibigeragezo biri mu buzima. Ibigeragezo by'ubuzima ni byinshi. Ibigeragezo by'urushaka umugore mu bana ashaka kukubera fitna. Nuh alayhi salatu wassalam yari intumwa ya Allah, yarafite umugore wanze kwemera Allah, niwe wakuriraga group y'abantu bazaga kugira ngo batere Nuh amabuye. La illam tantahi, bajyaga bamubwira ati ntutarekera ibyo uri kutubwira lanarjumannak, turagutera amabuye. Mu bamubwiraga Nuh gutya hari harimo umugore ne wari uyoboye ikipe. Umugore ashaka kuba fitna ku mugabo nkuko n'umugabo ashaka kuba fitna ku mugore, likewise byose birashoboka. Ibi byose ni ibigeragezo byo mu buzima. Wa min fitnatil mahya, fitnatul mahya harimo imitungo. Aya mafaranga dutunze nazo ni fitna dufite abayisilamu, ni ibigeragezo. Almalu walbanun, yaba ari abana tubyara yaba ari imitungo dufite bashobora kuba ibigeragezo ku buzima bwacu abayisilamu. Walidhalika umuislamu asaba Allah ko yamurinda ibigeragezo byo mu buzima byose aho biva bikagera. Walmamat, n'ibigeragezo biri mu rupfu. Fitnatul mamat ni izihe? Ibigeragezo by'urupfu. Sualul malakain, ibibazo abamalayika babaza umuntu yageze mumva. Man rabbuk, imana yawe ni yihe? Man nabiyuk, intumwa wemeraga ni yihe? Ma dinuk, idini ryawe ni irihe? Al-usulu thalatha, iyi ni imisingi itatu. Byari bikwiye yuko nkuko Sheikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah tubwira, birakwiye yuko buri mubyeyi yigisha umwana w'ino misingi itatu akayimenya. Man rabbuk, imana yawe nihe? Umwana akamenya ko Allah niwe mana y'ukuri. Man nabiyuk, intumwa yawe nihe? Umwana agakuraza yuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa ya Allah. Ma dinuk, idini ryawe ni irihe? Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, idini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo ni Uislamu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يدويت يمو إسلام. أبا يهودي بكو جي چمتومه بابغي عمر هم جاتمو ديني أن يبو إسلام ودوفيتمو مفيتمو آية تكتوبة يتويفته umunsi yamanukiyeho twazajya dukora ilayidi twawugira umunsi mukuru ukomeye cyane. Iyo niyo aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Uislam ababyeyi twigisha abana bacu bamenye ino misingi itatu: man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal, icyakane ntugasoze sala udasabye Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakurinda ibigeragezo bya masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal azaza mu bihe bya nyuma, azaza nk'ikimenyetso gikuru mu bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka. Azaba ari umugabo ufite ijisho rimwe rikora irindi ryarapfuye. Azaba ari umugabo wahawe ubushobozi bwo kugerageza abantu afite buri kimwe cyose. Hadithi ya mtume iratubwira iri mu gitabo cya Bukhari, Mwenyezi Mungu azamushoboza kukwereka ijuru. Ari kwereka ati nunyemera ndahita nguha ijuru. Ari kwereke. Mwenyezi Mungu azamushoboza kugwisha imvura abantu bayibuza baha imvura. Abenshi bazayoba cyane. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko aturinda kuzagendera muri umuyaga.
Masih ad-Dajjal. Ntugasoza iswala udasabye Allah yuko yamukurinda. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-Masih ad-Dajjal. Ibi bintu bide muvandimwe mu Islam, ntugasoza iswala udasabye Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabikurinda. Oh brothers, we thank Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. Let be peace and blessings be upon to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Our khutbah, it's all about the hadith of Aisha radiyallahu anha, which is narrated in the book of Muslim. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ, if one of you have finished from tahiyyat, you have finished to read tahiyyat lillah was salawat wa tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. After tahiyyat, you pray to Allah subhanahu wa ta'ala that peace and blessings be upon to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Whereby you say, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Then you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to prevent you from 4 main things. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. Oh Allah, I pray that you prevent me from the punishment in the grave. ومن عذاب جهنم. Oh Allah, I ask you to prevent me from adhab jahannam, the punishment of the hellfire. وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا. Oh Allah, I pray you that you can prevent me from all the fitna, all the exams in our life, the tests that we face in our life. فِتْنَةِ الْمَحْيَا, all the tests that we face into our lives. You have to ask Allah subhanahu wa ta'ala that prevent you from those fitna. And you say, وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, and also the fitna in the grave. Those are the 3 things that every one of us, Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if one of us dies, 2 angels come to you. They ask you 3 things. Man rabbuk, who is your Lord? Man nabiyuk, who is your prophet? Who is your messenger? Ma dinuk, what is your religion? The religion that you have chosen. These 3 questions, each of us, when is in his or her grave, these 2 angels come to him or her and ask him or her those 3 questions. You ask Allah subhanahu wa ta'ala that He give you that chance that you can answer those questions. Fitnat al-mahya wal-mamat. Wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. And also you ask Allah subhanahu wa ta'ala to prevent you from Masih ad-Dajjal. We can call him Antichrist. That Allah subhanahu wa ta'ala prevent you from this fitna. This is also the test. Masih ad-Dajjal will come nearby the day of judgment. And he'll be able to test you with every exam that you can deny paradise of Allah and you enter the hellfire. So you ask Allah subhanahu wa ta'ala to prevent you from Masih ad-Dajjal. يقول المولى سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وتقبل إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن كورونا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا، اللهم إنا نعوذ بك من كورونا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة.